Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel Madlanga Commission. So guys, today bekuna senzo mkhulu. Guys, mawuthi ukubone konke vumbu senzo mkhulu ne-earpiece namambuto ukuthi mfethu kwenzakalani. Athi hhayi ngibe nenkinga yendlebe, so my hearing iphazamisekile kancane. So that's why ngitofaka this thing so that ngizokhona ukuphikapha konke nje lokwenzakalako. Okay, fine, cool, asindluleni lapho. Strategy sakhe singabe somsebentela na? Cause one thing about lo baba lo, uhlezi anento yokuyenda. Uhlezi ana something lekumele ayende. And another thing, it's like yena maketa la ucala strategize then bese uyangena. Okay, kuthe kusenjalo ubutiwa ngithi ukuthi uyinjanjani waphendula. Then after lapho ubonakala vele naye semuntu longathi uyatigulisa. Okay, bekayaphi nakagula? Cause if mangabe bekagula bekumele ngabe uhleli endlini angithi. So laphana mina ngicabanga ukuthi maybe that thing uyifakele ukuthi batokhona ukuthi bamgayide from outside so that batokhona ukumkhosha ukuthi yena soyenda so. Okay, kwachubeka bufakazi. Nayo-ke phela i-earpiece seyiyawa. Uma iwa yena akasitobhe ukhohliwe nangayo. Uyachubeka uyakhuluma nje guys. Kahle kahle la sisemovini wish asiseki nje. Cause if nangabe bakayisebenzisa ukuthi ufuna ukuthi njani kumele ngabe the minute iwa lapha ngabe yena uyibonile uyivisisile. Mara yes for Mchunu uyakuthanda kubuka guys. One thing about him, to make sure ukuthi yonke into lekumele ibuke kumele kube nguye. So guys, ihambe kanjalo indzaba yaseMadlanga today. Please like, comment and subscribe. Ntonibona kusasa. Uma sikhuluma ya Julius Mkhwanazi ubrigadier cause kusasa ingaye lento. Bye.